Nere malaken yam kana diala content barwanya lingua seme kenor online TV channel. Biaka mal kenor online. Enda mandun shankos nyak shangat beyenung racheme. Jo banaling banarwacha ke kui bol mail ke kui tabande ngai ke jo mashallah da sheke shwal ke lina parek. Sheke shanen gwasme metadare jen shwale lina parek shek jane ramkel mil activist dia wajah kos charwach ka chajo mi de maldar ben ke chajalat jenda na bana kwen gwasme kan kono niam mi jiram jedit ka Noor online TV channel gor jen wojen der subscribe ko de notification bell der jotwan ko mete kalar mi breda sho mala sho be ke gwasdan en payno kaja bana jo me bana jaling bana racha ka jo shalat ko ki bol mail bol mail jaram dana la vice president ka kuma South Sudan ka jaram dana cha kwany la first deputy ki kwaren gurna kirma yadi ka kuma SPLM ramate ka bomdi kete ka power mi cha kame kirma yadi power dangro rewi ka South Sudan jaram dana la vice president ka kuma ki bon ki pare dung SPLM jaram dana en gurna kirma yadi ka jo mashalat gwas mem kwala gorno benwa ga yakele shek shal ke lina parek shek jane mangaike jo shalat gwas me cha jo mgoliang no ko ladje ka tuk jane ko jele la neken ko ngaike manan le road entama ala jang ka jan gwas me shek barara long right ken ke ki bol mel Rudy and Lat Canano bol mail Arami Jack Arami Shoda Lot Ke Jaram Dan Logo bi Malbeben Ray Wika South Sudan Lat Ken Dialano de bol mail de Jadil Ger a Sheikh Shalke Lina Parega la Sheikh Janane me Jo Chalat Jane a Janemo president self came a yadit mu vice president bol mail we Jawch a Jane Jan do badan and Bukume SPLM baloy ka duama gwa kaje ajani ci kuma SPLM kuma kirmi yadi ta dop ta jabai ajana duwa badana ci kana bai nime dane ku wuri shalka me bol mel ko ben ka kwera kwaja kwany akirmi yadi din go bala kwera ala vice president ka gwa waniga wudji Equatoria ajana taleme gwa mishi bol mel ne lat all the promise teach Allah no belas let tell me shall radian tell you to shall come natin konti la South Sudan la civil servant bol mail point men chalat nika gwade dane kwaja appointed as a vice president ray wika South Sudan ci bol mail ci tung ni jenwo banwer bakanak naga gat jo january ray dorken boko ke kamati dit karen yale ni entam right kone cha dor dial content warten chaga woiten ka cha performance te konte cha ladan go der laslet kana ko fulfill cha pale ka bang no ajana bol mel tele me chalat no mo kon ko bol mel leader a kwerme gwa bol mel chi kwerme gwa ko nyinga dial lede ne ka karode kan ni content tie ka ja Jalana ka kuma South Sudan ladana ka kirma yadit ajana queen bol mail ajana mistake ajana she chuang bol mail chaja de kwan jade ngur la kwar dundo mu kirma yadi de woch ajana ejen tuk mal ka re woch ka South Sudan che jo mo che ja kwen aka jo mo cha nyo mu kwen ga gwaseme vice president abande ngai jen ba arami molat kentama ke goyenge jen waram kel mishiro de jako chamal che jibunu wajen shere ke bol milba jen wa chalade lunko ba doctor machar ba je yen ke batet lo yena wamen goro num we ke je shit ke bol mil chata bande ngai shala no jen nika gwase dan nika 2016 Chwa kwanya la first vice president ka gwa Dr. Machar an wena mo tele mal mi shamalat tele mi shamno ni ntama nang noram pai kan naga
tele jora mi chetup jo chalinga jakarwade gwase dan cha jakir me yadi no wer ke unit state wer ba make nuwer ba ko kep men wana nuwere message dan e chetup me che o kam jang ke ne diale kone ti ke jen wo ngum lero de wiki juba ngum yan ke doctor ma char ke tele dwer mi shanen mi shalat che jonken wo yen doctor ma char ke lo no chamal cha je yen jen do only message dan e che jak jene doctor ma char shere ke enran en kwere wiki so sudan mi chidwer la de je yen adwer dien cha la do doctor ma char kane te konte nyen ke SSPDF ke ngwane nuwere the shika jogono go na in unified force ke national army anu kare which kanasir chwaje kula lok akir me yadit ado bedien me dewlar no chi dakre machar e che ngwane ke jejen bor she ke influence ke che ga jogono yen wi atara kor ke kum kir me yadit anyok nasir nana ke juba right now ke telephone John cha jaga taban wa general kel me goro shi kumikir mi yadi cebete kamal en chega roy gwas me shirmanen yene jen aram kel baka kumikir mi yadit dundo tobe jowda ka ta jaga dan len ngaro den keje ne to kontin yarke kumen tama rewi ka so sudantin cha goro no bi malbe ben wata bande ngai aram kel bol mel aram kel ko ken ka kwati dit Menana bera to dien wa bena majratin menang nare wika so Sudan tega jo mashalat gwase dan wudi shalka me bolmel man jag bolmel ko che de kwar antama bolmel chela da gwan wone na che wo kum merkame kwar merkame ne Donald Trump kon nyine ke jijjegne ne de nakana sholan were no ke jijjegne no kariya to kwani me bej me dongshan be use ko ngai kone no take area de channel kajan media de content chala de wona ne ni ne ke jijjang ne jingun match nono ne match kam ne match so ko ne de kon ni ne ka bane ke ne reject ci ke ne tin kon ni ka you can Donald Trump so raje wude me Michel ke tab sorry wude chalka me bol mail ray we ke juba jo we che top ano de no de kanak jan mo tenchu manatama atu kana ga pay diok bena ga jan pay baro me ngure nakan were tel mishro ne palpin tel mishino gwa ku jam mo bol mel cherong ko bala kwere we ka so Sudan ki der to wi kwam ka jo ma chalat gwa seme chinetin wan tama ka jan gwa seme shi ko benyal la so Sudanese ker kana tama jakarodien ko bi ken chondien be kana ngach ko tene de bot kana ko ro won ano wuj bataka ma la ja nong ne tin content cha jek cha janen dundo jang no won ken chika chor ko teleme chika raj ko gu ken je no malat ke wudi shalka me kirim yadit ko benefit ne ka bat ku ken no nakane ke jenen yen me chang nyen kan chu mena tam to ko ru wante ten kam ni ken kan ja ramadan en goro bukom be jamai ka bom ka wudi shalka me kirim yadit Dr. Bolmel ke influence and content be ka bonten ko ken ka jo me chala tema chala no mu gorga jeno bi so Sudan be teke mal bol mel de ja kapin ke de tabande ngai de ja kapin ke de dakre ma char de ja woch lo ayen ma dan te tinda brar de ken peace dan ji kana tokne ki 2018 peace agreement la revitalize peace agreement e shatanya ken ken e kirma yadi de kana nyoko mu gur kana wa jen the only way and be mal be ben ka je re we ka so Sudan tele duob do dien do no question di jene President Salva Kiir Mayadi be no gono woja ke ko tema mi ci jang ci kan diman ku la no ba ne ci ba ko woj ke joda lat ken no bol mel cherong ko ngeje gwano mu te ci ka woj ke ci bol mel ci je ba kapin ngeje jenwo ke 2026 election ci jang ken ci kan be chonkora kon so Sudan gorgana malten ci na ci ko nganka liya ka Kiir tel me coba kwaran ditin yal tin yal kontere which ka South Sudan teleram liu ka ke liu ne tin konti la dine tin ku shema ne ken ku gele chuch ko gande indi yal konen yen ka SSPDF ke liu ne ren kontin chuch re ka South Sudan ke shema ne ken ko teram te ke lecturers hours ke juben tama teram te ke turbil ka ke shen ken re pini re jol re romne ka jano let ken let Kiir Mayadit ken e dine bol mel ke dine
taban de ngai ken ne diala ko ken te kwa enjoy ne tek dien re wiki juba ka kan ton lat kanu ibi gane ko ken bi keliu kene yalla kon shuch kanetin kontin la shemana de ne ka kuje mo wo kene ti de mal daraben point kir mi yadit dara mal de jabe kwa de mano kir Dr. Machara kuje release ko bi mal ba kuleben ko it is the only path to a just and a lasting peace in the country ka jodan shalat mowes kir we ngot ka mowe ga woni am chaga we kene ti tela mal mo gam beben so man chala de teme wa gwe ga jeno bi kir ba gadi ba ko we ka kor gwasan be ko che to kan tam naga pol nang wa gwe ga jeno ba chol ton ba lok ba jo wuch ba kwar ko ken ba nyago wo kwa de le ko de cha bu kwan wa kan yal gor ga jeno ba kan yal ba dil wo ko bi mal ba kuleben jome ajen jawdana gode nywa yakel jom bialing o ci shek chal ke lina parege chala den wo bol mel cheron ko jen bala kwar jen shek jane ka ce jawro ce tup ka do badana ne jen wo chirek ci ko ngwan re wuj ka South Sudan en biata ka mal ban yo jegal rdien bye bye